Matthew isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo 17 kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba zisizwa ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo abakubonanga nokuzwa lokhu elikuzwayo abakuzwanga. Inkosi ilomusa njalo futhi ilothando. Ngileqiniso ukubana ukhona osetholile isibusiso sakhe. Ngithuba lomthanda sizile edilini lelizwi likaThixo. Kodwa ngaphandle kwedili lelizwi likaThixo sizile ukuzocela kuJehova ukuba asinikeze ngamunye ngamunye njengokwezifiso zethu. Yikho incwadi kaPetro wokuqala ngo5 ivesi ngelika7 lisithi ilizwi likaThixo Kicela yonke imithwalo yakho kuye, yena uyakukhathalela, yena uyakunakekela. Sithatha leli thuba ngamunye ngamunye wethu siphakamisa inhliziyo zethu sizisa kuJehova ukuze asinikeze okuyisifiso senhliziyo yethu. Ngezelela phezulu komthandazo wakho njalo ukuba lokho ozakutsho Jehova ngisize ngikulandele. Siyakhuleka. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lakho igama.
Siyakubonga ngethuba lona leli osinikeze lona lokuba size phambi kwesihlalo sakho somusa. Nxa sikhangele imeko yezinto zomhlaba sinanzelela ukubana sesiphila ekuqineni kwesikhathi. Izinto zonke ziyaveza ukubana akusekho lutho oluzalunga ngaphandle kokuba ubuze uzobeka umbuso wakho ozakuma ingunaphakade. Sizinikela njengabantwana bakho, usuqoqa ibutho lakho lokuqina eliza kulwisana lesitha, hathi ngezikhali zenyama kodwa ngezikhali zakomoya. Anti ilizwe siza kulifunda ngalesi sikhathi, amazwi oza kuwathontisela enhliziyweni zethu mawakhule kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Vumela nginikele ozileyo lapha ethwele umthwalo omsindayo, mangabuyeli ngekhaya esindwa yiwona lo mthwalo, ngoba wena uthembekile. Uthe ozani kimi lonke lisindwayo ngiza kuliphumuza kulo mthwalo. Ngimnikela esandleni sakho. Angikwazi ikhaya lakhe, angikwazi lapha ahlala khona. Funa lapha ahlala khona uSathane uzakhele. Ngiyamkhuza ngegama likaKristu Jesu ukuba athuthe empilweni yakhe. Abanye bayasindwa ngamadimoni kaSathane, balolaka, bayehluleka ukubana behlukane lalo. Cela ukunxusa ngamandla asezulwini ngelizwi oza kulithontisela ezinhliziyweni zethu. Kawungavumi nkulunkulu umthwalo owesono esize lawo sibuye silokhe siwethathe emahlombe ethu, kodwa siwothiye ezinyaweni zesiphambano, ukuze kuthi ngelizwi lakho eliyakuphuma emlonyeni wakho njengamazolo ehlela emhlabathini olugwadule, kalithele izithelo, liveze ukulunga ezimpilweni zethu. Busisa umakhokhoba ngenxa yokubana uvakatshile kuyona le indawo, ungezi njengesethekeli, kodwa yiza uzozakhela emzini lamzaneni ekuyona le indawo. Bonke abazakuzwa lona leli lizwi bathi ngempela uJehova ukhulumile. Ngifihle ngaphansi kwegazi kwelihle igama elikaKristu Jesu. Amen. Siyambonga uJehova owethula imithwalo yethu, osizwayo siphakathi kosizi. Isono siza kugcina ukhathana lale incwadi ilizwi likaThixo, kepha lincwadi iza kugcina ukhathana lesono. Ngakho kasiphenyisiseni ukuze sifumanise ukuba singaba yingcenye njani yebutho lethemba. Lizwi lethu namhlanje inhloko yendaba ithi yona ibutho lethemba. Ibutho lani? Lethemba. Abantu abatsha ababephoqelelwa ukuba bangene embuthweni waseNgilandi babenxuswa ukubana nxa sebengenile ebuthweni laseNgilandi bangene benze isifungo. Babephakamisa indibilithi eyayilomfanekiso wendlovukazi yaseNgilandi. Ekuphakamiseni le indibilithi bese befunga ukubana ngale indibilithi siyafunga ukubana kasisoze siphikisane laleli butho lalo osithungamelayo kulona leli butho. Ngithanda ukubana ngitsho ukubana angingeke ngathwala ibhazuka, angingeke ngathwala ngitsho ipistol, angikwazi ukubana i-AK ithwalwa kanjani, angikwazi ukubana kucatshwa njani, futhi kangikaze ngibe yililwa licatha, kodwa yilokhu engikwaziyo. Angikaze ngiye empini futhi mhlawumbe ngayibala emabhukwini,
kodwa engikwaziyo yikubana mina ngisempini kaJehova, ngilibutho likaJehova, ngoba kasili lenyama legazi, kepha silwa lamandla, lemibuso, lababusi abomnyama walomhlaba, lokuhlubuka okukhulu okusezindaweni eziphezulu. Ungabe ungekho kuyona leyo ndawo, izikhali zethu esilwa ngazo ayisizo ezenyama, izikhali zakomoya. Hlomani ke lezi izikhali mabutho kaKristu. Ngifisa ukubana silinanzelele leli butho likaThixo. Incwadi kaDuteronomy isahluko sika 20 ivesi ngelika 1 inikeza isilayezo okumele sihambe ngaso. Lithi ilizwi likaThixo encwadini kaDuteronomy isahluko sika 20 ivesi ngelika 1, nxa lisiya kulwa lezitha zenu, libona amahashi lezinqola zazo, lebutho lalo elikhulu kulelenu, lingesabi inkosi uNkulunkulu wenu owalikhipha ezweni laseGibhithe, uza kuba lani. IBhayibhili lapha liveza imfihlakalo enkulu. uJehova ukhuluma lo-Israyeli wasendulo. Thina ngokuloba kukaGalathiya isahluko ngesika 3 ivesi ngelika 29 lithi lona ilizwi likaThixo, uma selikuKristu seliyinzalo ka-Abraham. Ngezinye indlela mina namhlanje ngingu-Israyeli wakomoya ngenxa yokuba ngikubani? NgikuKristu Jesu. Abesesithi yena, uma libona amahashi lezinqola zazo, lebutho lalo elikhulu kulelenu, yenzani njani? Lingesabi, ngoba uNkulunkulu uJehova wenu ulani njalo uphakathi kwenu. Likhona yini bathandekayo? Incwadi kaDuteronomy isinika ukusiqinisa ekupheleni kwesikhathi. Singananzelelisisa, leli butho livezwa ngezindlela ezitshiyeneyo eBhayibhelini, njalo uThixo uyalazi leli butho. Encwadini kaJohane livezwa njengemvu. Izimvu lezi azilandeli owemzini, kepha ziyambalekela ngoba kazazi ilizwi lakhe. Izimvu lezi zilibutho ngoba ebuthakathakeni bazo ziyanqoba, ngoba ohamba phambi kwazo wanqoba ukufa, wanqoba ingcwaba, wanqoba konke okukhona emhlabeni. Wathi ephuma engcwabeni wamemezela kubafundi bakhe, wathi amandla onke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba anikezwe mina. Ngalokho zimvu zami, hambani ezweni lonke limemezele ivangeli elimangalisayo. Nxa sifunda ilizwi likaThixo uJohane 10 ivesi ngelika 5, yiyo esivezela le indaba. Leli butho liyavezwa njengebandla. Ibandla kayisilo sakhiwo, njengoba angazi ukuthi ngubani ongancedisa abantwana labo ukuthi bathule ngayo. Angazi ukuthi ngubani ongancedisa abantwana labo bathule. Ibandla kayisilo sakhiwo, ibandla kayisiyo miduli, kodwa ibandla libutho likaKristu elisempini elihlomileyo ngezikhali zikaJehova. Nxa sifunda incwadi yabaseKorinte bokuqala ngo-12 ivesi ngelika 13, umpostoli Paul echasisa ngebandla likaThixo uthi yena ngokuba
ngomoya munye thina sonke sabhabhathizwa saba ngumzimba njani munye. Indlela yokuqala yokuvezwa kwebandla izimvu zikaThixo. Indlela yesibili ngumzimba kabani? kaKristu. Ngesinye indlela nxa uhlasela ibandla uhlasela umzimba kabani? kaKristu. Ngakho akasoze azithulele. Sonke sabhabhathizwa saba ngumzimba munye. Noma amaJuda, noma amaGreki, noma izigqila, noma abakhululekileyo, thina sonke sanatha umoya munye, umoya oyingcwele. Sonke singabantwana bakaThixo, sonke sisezinyathelweni zikaJehova. Kepha nginombuzo ongihluphayo, nginombuzo ongihluphayo, nginombuzo ongikhathazayo. Sonke sibizwa ngebizo likaKristu, sonke silesibongo sikaJesu. IMethodist ilesibongo sikaJesu, amaKatolika alesibongo sikaJesu, amaSabatha alesibongo sikaJesu. Ngike ngabalisisa bangitshela ukubana abhaliweyo e-United Nations are-registered ayedlula 3,000 bonke balesibongo sikaJesu. Wahlukene yini uJesu? uJesu wahlukanisiwe iziqayiqa ezithiyeneyo na? Umbuzo ongihluphayo, umbuzo ongikhathazayo. Kungani leli butho lingamabandla amaningi? Omunye umbuzo ongihluphayo, kungaba khona yini ibandla leqiniso? Omunye umbuzo ongihluphayo yikuba singalithola kanjani? Le imibuzo yomithathu sizayichasisa ngokuphathiswa lizulu. Ibandla liveziwe njengani? Njengezimvu zikaThixo. Ibandla lavezwa njengani? Njengomzimba kabani? kaKristu. Okwesithathu, ibandla liveziwe njengowesifazana eBhayibhelini. Nxa ungafunda incwadi kaSambulelo isahluko sika-12 ivesi lika-1, kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana embethe ini? Ilanga nenyanga ngaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kwakukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Ngifuna ukubana uhambe lami kuhle lapho, lilalele likhona yini bathandikayo. IBhayibhili lapha lithi lona kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana owayembethe ini? Ilanga. Lo owesifazana wayegqoke ilanga. Ilanga lokulunga silifunganisa linguKristu Jesu. Wayengazigqokelanga ukulunga okungokwakhe, kepha wayemi ngaphansi njalo kwesisekelo seTestamenti elidala enyathele inyanga. Ekhanda lakhe kulemqhele onezinkanyezi eziyishumi-2. Abapostoli bakaKristu Jesu, inyanga engaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Bese lisithi lona ilizwi likaThixo, ukuze uzwisisise iBhayibhili kakuhle. Nxa ubala indinyana, ungahlangana le ndinyana engani iyakuxaka, buyela phezudlwana uyiza kubalulekisela okuxakayo endinyaneni engaphansi. Hambani lami lapho. IBhayibhili libhalwa lalingelazo izahluko, lalilibhuku nje lehlukaniswa nge-16th century. Ngakho usahluko ngo-11 ivesi lika-19 yikuqalisa kombono wempikiswano enkulu phakathi kukaSathane loKristu Jesu. Uqhubeka usiyangena kusahluko sika-12 ivesi lika-1. Thandaza lami ukuba uThixo asivezele imfihlakalo yasezulwini.
kungani lo owesifazana ebonakala. Isahluko sika 11 ivesi lika 19 lithi lona le tempeli likaThixo lavuleka ezulwini kwabonakala etempelini lakhe umthokotho wesivumelwano. Kuyini okwabonakalayo etempelini lakhe? Umthokotho wesivumelwano. Kuyini okukhona phakathi komthokotho wesivumelwano? Kulomthetho kaThixo, isivumelwano sikabani? SikaThixo nabantu bakhe. Imthokotho wesivumelwano usubonakele. Ngemva kwalokhu kwase kubonakala ini? Owesifazana. Likhamba lami yini bathandekayo? Owesifazana akabonakali isivumelwano singakabi khona. Owesifazana akabonakali isivumelwano singakabi njani? Okwenza ukuba abonakale yikuba isivumelwano sesinjani? Sesikhona. Nxa isivumelwano sesibonakele, owesifazana uyabonakala. Ikela ngingubeke ngamazwi amafitshane. Isivumelwano nxa singakabi khona phakathi kwabantu bakwethuzala lami, akabonakali phambi kwebandla isivumelwano singakabi khona. Kangeni emthathweni engagqokanga iveli lakhe ngoba isivumelwano singakabi khona. Kodwa nxa isivumelwano sesibe khona, abazali sebethe bona nangu umntwana siyakunikeza, nxa esegqoka esimhlophe kungenxa yokuba isivumelwano sesibe khona. Sikhona yini bathandekayo? Ngakho-ke lo owesifazana esimbona encwadini kaSambulelo isahluko sika 12 ivesi ngelika 1, owesifazana lo libandla. Ngifisa ukuthi ngichasise ukuba ngeliqotho ngoba liyembethe ilanga uJesu ngokwakhe, lilomqhele, linesisekelo semfundiso yabapostoli abali12, kalihambi ngezimiso zalo, ligxilile eTestamentini elidala neTestamentini elitsha, linokukholwa kuKristu Jesu nobufakazi bakhe. Now sengikuchasisile lokho ukubana owesifazana lo ubonakala ngemva kokuvezwa kwani? Kwesivumelwano. Uthembekile kiso lesi sivumelwano. Ngifisa ukuthi ngikuchasise ngokwendlela yeBhayibheli. iBhayibheli liyachasisa lapho kwaIsaya 51 ivesi lika 16. Ngithi kilo iZayoni, wena uyisizwe sikabani? Sami ngikukhethile. Yisivumelwano lesi. U-Israyeli izikhathi zonke ephila phakathi kwesivumelwano, uThixo wayezwisisana naye. Ungabala incwadi kaHosiya, u-Israyeli semhlubuka uThixo. uThixo usebenzisa umprofeti ukuba ayethatha isifebekazi abesesithi uIsrayeli wenze njalo kimi, kodwa ngiyakuthanda mntanami, ngiyakuthenga, ngitho emkambo usuthengiswa, ngelami igazi ngifisa ukubana ngikuhlenge. Ngithi kilo iZiyoni, wena uyisizwe sami. Encwadini yabaseKorinte isahluko besibili isahluko nge-11 ivesi ngelika-2 lithi lona ilizwi likaThixo ngokuba ngakwendisela endodeni eyodwa ukuba ngiyinise uKristu Jesu uyintombi ehlophe. Likhona yini bathandekayo? Lintombi enguKristu elibandla yendiselwe kubani? kuJesu Kristu, ukuze ibe yintombi enjani? Emhlophe. Kayibi mhlophe ngokwayo, kodwa iba mhlophe ngegazi lewundlu. Nitsho njalo ilizwi likaThixo incwadi kaJeremiya isahluko sika 6 ivesi lika-20, ndodakazi yaseZiyoni etotoziweyo nethambileyo iveza ibandla likaThixo ngokunjalo. Yabona, owesifazana engachiyana lesivumelwano uba ngowesifazana ongazothanga. iBhayibheli liyasivezela lo owesifazana encwadini kaSambulelo isahluko sika 17 ivesi lika 3. Ngabona owesifazana egade isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba. Abeseqhubeka esithi lo owesifazana wayembethe ububende okubomvu evunule ngegolide nangamatshe amahle namaphareli
abesesithi yena ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo nobufebe bakhe. Abeseqhubeka isithi nasebusweni kwakhe kwakulotshiwe igama eliyimfihlakalo elithi Babylona elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Mana ngibe mfitshana lapha yami. Uthandazelani nxa ngikhuluma lokhu ngoba kungani kunzima nyama. IBabylona leli elikhulu lingunina wezifebe ngoba lona liyisifebe esikhulu. Laphule isivumelwano loThixo. Lapha sibona abesifazana ababili. Owesifazana omi kuso isivumelwano obonakala sokube lesivumelwano, kodwa lo owesifazana ubonakala isivumelwano singekho kodwa uzwakala ngobufebe. Kazwakali ngobufebe kuphela, uzala ezinye izifebekazi. Ngezinye indlela leli bandla eliyisifebe lizala amanye amabandla ayizifebe. Ngokunjalo uThixo ekuzwisiseni kwakhe ulokuncenga encwadini kaJakobe isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 4. Amazwi la alukhuni anzima ukubana ngiwabale, kodwa ngenxa yokubana seBhayibhelini ngizakuwabala. Lithi lona ilizwi likaThixo encwadini kaJakobe isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 4. Zifebe ndini, kalazi yini ukuba ukuthanda umhlaba kuyibutha uThixo? Ngakho-ke laba abesifazana ababili, owokuqala wesifazana oqotho umele ibandla elinjani? Elimsulwa, elingelachatha, elihlambulukileyo. Owesifazana ongcolileyo umele ibandla lamanga. Usizi yikubana leli bandla lamanga lizele amanye amabandla amanga. Sokusenza ukuba kube lebandla leqiniso, lebandla lamanga labantu abalo. Sihamba sonke nibathandekayo. Amabandla kayisiyo lawo afika 3000 emhlabeni, amabandla mabili emhlabeni. Kule bandla likaThixo bese kusiba lebandla likaSathane labantu abalo. Incwadi kaSambulelo iyaqhubeka nxa ichasisa ngalo umama. Ibisisithi lo owesifazana wayekhulele, wakhala enemihelo, esikwa ngobuhlungu bokubeletha. NoDrago wema phambi kowesifazane okade ezabeletha. Ngoba ibandla likaThixo lisukela ensimini yase-Eden lapho kwakulo Adam lo Eva khona, liqhubeke kube yisizukulwane sika-Abraham. Abantwana bakaThixo ababizwa emnyameni abizwe kube ngu-Israyeli, kungene ebandleni lesiKristu. Ngasona lesi isikhathi iBhayibhili liyasivezela ukubana uDrago wema phambi kowesifazane ekade ezabeletha, ukuze nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa ozakubusa izizwe zonke ngentonga. Ibandla leli lazala uKristu Jesu. Sikhamba sonke yini bathandekayo? Yikho lapho uJesu azalelwa khona, yena ozakubusa ngentonga yensimbi. Kepha ngesikhathi azalwa ngaso
uSathane wathumela amabutho abulala bonke abantwana, kwaze kwathi uMikha wakhala wathi ngizwa ukukhala eRama. Kungani bekhala kangaka? uRaheli ukhalela ini? Abantwabakhe. Lapho abantwana abanengi babulawa ngenxa yokubana uDrago wayemele ukumshwabadela umntwana lapho ezalwa, kepha uThixo wamsiza weza eGibhithe ezweni lase-Afrika. Yikho ngithe mina isikhumba esimnyama legazi likaJesu kuyahambelana, ngoba uSathane esezondele uKristu, uJesu, unina kaJesu, uJosefa basuka baya eGibhithe ukuyacatsha khona. Kwathi uJesu isiphambano sesimsinda, isikhumba esimnyama sathwala isiphambano. Anginamahloni ngevangeli noma langidopha emnyameni langisa ekukhanyeni. Sasingayisibo bantu balutho, kodwa ivangeli likaNkulunkulu ophilayo linamandla okugezisisa. Yabona, ngifuna ukulazisa abelungu kabalethanga vangeli kuzwekazi le-Afrika, ngoba umuntu omnyama wayemazi uNkulunkulu, wayemqonda uNkulunkulu. Akusoze umtshele ukuthi uNkulunkulu kakho, kodwa ngabelungu abathi bona uNkulunkulu kakho. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahluthela kuNkulunkulu nasesihlalweni sobukhosi. uJesu wahluthela ezulwini kuNkulunkulu, namhlanje umile ukubana asehlulele. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukuze achaye izizwe ngaso. Yena uyabusa ngentonga yensimbi, amvusa ngayo. Incwadi yabaseFesu 1 verse 10, owamvusa ngayo kwabafileyo wamhlalisa kwesokunene sakhe ezulwini. Namhlanje uyabusa ezulwini, esesukile wenyukela ezulwini. Kwaqala ukuhlukuluzwa amaKristu. Uhlupho olwalusezulwini lweza emhlabeni. Uhlupho olwaluvakathele izulu lwaselusehlela emhlabeni ngokuzikileyo. Thanda ukubana sinanzelele ukubana olobayo embalini uthini. Kwaqala ukungena izinto ezingahlambulukanga